Welcome back my YouTube channel. Kublai Shibun ya kito kibasngau tenan ban page kum kine ki chai ching hikai. Kane ka ching hikai ngawan ra shepi kum no ban kren Hindi haba pi lech shim dawai na u doktor. Lada pi yo sngew ching mentoy na kane ka video wanam kalat ban share, like and subscribe ya kane ka channel. Nga la bon pha la de pen mi kum kine ki chai ching hikai sngew pha check ya ka link ha po description. Kalam da Islam lengan yes dang no. At what time the doctor will come? Hindi डॉक्टर कितने बजे आएंगे? खांसी का 9 बजे उनवन ओ डॉक्टर. He will come at 5 p.m. हिंदी वो शाम 5 बजे आएंगे. खांसी उनवन सन बजे. Doctor is coming. हिंदी डॉक्टर आ रहा है. खांसी उ डॉक्टर उलावन. May I come in? हिंदी क्या मैं अंदर आ सकता हो? खांसी लंबा ngandrong. Yes, come in. हिंदी हाँ अंदर आ जाओ. खांसी haoj alerong. What happened to you? हिंदी आपको क्या हुआ? खांसी jayu yapi. I have fever. हिंदी मुझे बुखार है. खांसी ngadon kesho. Go and take this medicine. हिंदी जाओ और ये दवा ले लो. खांसी खेले shim kine kidawai. Take 3 times a day. हिंदी दिन में 3 बार ले. खांसी डी licensing. How much? हिंदी कितना. खांसी कनो. 1500. हिंदी 1500. खांसी Khatsan Spa. Where do you come from? हिंदी तुम कहाँ से आए? खांसी Nangno P1. I come from Shillong. हिंदी मैं शिलोंग से आया हूँ. खांसी ngawan na Shillong. What are you doing in Shillong? हिंदी तुम शिलोंग में क्या कर रही हो? खांसी Phile Ayusha Shillong. I came to take medicine. हिंदी मैं दवाई लेने आया था. खांसी ngawan shim dawai. Why are you sleeping? हिंदी तुम क्यों सो रही हो? खांसी balai phithia. I'm not feeling well.
हिंदी में अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो kasi ngam sngew klanh bha kamet. How do you feel now? हिंदी अब कैसा महसूस हो रहा है kasi kumno hi sngew manta. I'm feeling little bit better. हिंदी मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ kasi ngalakam yobor manta. Get well soon. हिंदी जल्दी ठीक हो जा kasi sashay kloimo. I'm going. हिंदी मैं जा रहा हूँ kasi nganlay no. Kublay shibon ya kito kibasngew tanad banpet kum kini ki jajing hikay. Like, share and subscribe. Thank you.